Ako se okreneš i nema ničega, sve ti je ravno, ništa nisi učinio. Ti uzdasi, te nevolje, te muke, to, braćo, samo približava čoveka Bogu. Jer tad jedino čovek pali i razmišlja o Bogu. O Bože, ti me pomozi. To mora čovjek da prizna. I to su momenti koji su veoma važni za ovaj čoveka. I u molitvama budite skroz iskreni. Vi od Boga ne možete ništa da sakrijete. On sve zna. On je gledao kad on tamo piše, car David, oči tvoje videše začetak moj, Gospod. Dakle, kad je moj otac i majka, kad su me začinjali, video je i blagoslovio je. I zato momak i devojka trebaju pre nego što formiraju porodicu da znaju čemu pristupaju. Tajna braka, to je domaća crkva. To nije strast. Treba se pomoliti da to dete koje će se roditi, da odmah ima potrebu i za živim Bogom i da, znate, to je bitno. Zato nam deca danas nisu baš nešto. Mi ih volimo, naravno. Nema... I vi vidite, deca kad su mala, mi bi odmah da ih zagrlimo. Zato što nisu komplikovani kao mi. Zato što još nisu opterećeni grehom kao mi. Ali koliko odraste i uhvati ga društvo, ulice i počne da ga uči, aj čik, priđimo odmah da ga zagrliš. Ma ne, to se posle drugačije vidi i osjeća. Kako kaže brat jedan, drugačije se očitava. Da. Eto, malo smo popričali, nadam se da ste iz ovih nekih teza duhovnih mogli da izvučete neku pouku šta vam je nadalje činiti. Evo ga post, a zašto ne bi postili? Zašto mora da idemo kod doktora kad obolestimo da nam kažu pa vi imate zakrčenje krvnih sudova, kolesterol, ne znam ovo onoga, a postom time ublažavamo i držimo. Sveti oci su tako balansirali od jedne godine kad se sve skupi koliko postimo, božićni, vaskršnji, petrodanski, gospodinski, da je to jedna zlatna sredina. I postna hrana umiruje telo. A mrsna su višak energije. Čovjek bi da se bije, čovjek bi da bludniči, čovjek bi da ne znam ovo, čovjek bi da ono. A od postne hrane čovjek je nekako, čak mogu da vam kažem, evo iskreno, da je postna hrana, čak i ako hoćeš telo da ti izgleda lepo i snažno, bolje nego mrsna. Zato što voće i povrće daju veću kaloriju nego ova hemija.